Hallelujah. Hallelujah. Ngokukhulu kuyithoba ngiyabingelela indlu kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ome ngaphambi kweni igama lami nguMuzi Thando kaNcumalo. Amen bazalwane. Ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Khona uthi nguye lo muzi lo. Amen. Hallelujah bazalwane. Yes bazalwane, nguye lo umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Yabona introduction yabambezela bazalwane. Sengifuna ukufundisha. Amen. Ngiqhamuke eMpumalanga bazalwane eBethali. Amen bazalwane. Ngihamba nabazalwane bami lapha eBethali. Kunosisi wami ongilamayo nabashana. Amen. Bese kuba no Timothy wami lapha elokhalini uMr Zulu ufake ibhuku abazalwane ngizombona nje. Akukho nzima ungamboni bazalwane. Amen bazalwane. Hallelujah. Bekhona umunye umzalwane futhi esikhonza naye beyakhona Elia wabese wahamba kodwa yena ukhona ngapha bazalwane. Amen bazalwane. Uhlala ngapha. Hallelujah. Ngicela siveliseni ezwini bandla lenkosi sizofunda u1 Corinthians 13. Hallelujah. We're going to read from verse number 4 bazalwane. For the sake of isikhathi ngicela ukuyifundela na uzoyifundela. Hallelujah. Ngicela ukuyiqala kanje bazalwane ngithi uthando uma ungumzalwane akusiyinto omele uede ebuzalwaneni bakho, kepha uthando ilona likwenza ukuthi ube umzalwane. Hallelujah. Uthando bazalwane is not an addition in Christianity, or uthando akusiyinto ozoba nayo mhla ukhula ekholweni, kepha uthando ilona elifakazelayo ukuthi wena ungumzalwane. Amen bazalwane. Ngike ngenza nasi isibonelo ngelinye iviki ngathi uma ungumzalwane ungenalo uthando ufana nemoto engenamasondo engenayo ngisho engine bazalwane. Ukuthi unga-appear njengomzalwane uyakwenza ngomzalwane kepha amandla, amen, ne-movement yobuzalwane awunayo. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngibone manje bazalwane iprogram ukuthi ithi ngikhuluma eninsizwa. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngicela soqhubeka ngayo le nkonzo bazalwane. Amen. Ngicela ukuqala ngobufakazi before siya laphayana ezweni. Ngicela ukuqala ngobufakazi. Amen bazalwane. Eminyakeni eminingi angaze ngakho endlule bazalwane. Empilweni yami kwafika la ukuthi khona bana bomshayayo bazalwane. Lekelele. Hallelujah. Okay. Eminyakeni I think over 5 years ago bazalwane. Hallelujah. Wafika la engithi khona sengiyashada. Amen bazalwane. Kodwa ukushada kwami bazalwane ngithi ngiyashada ngicabanga mina. Amen bazalwane. Ngiyayicabangela mina ukuthi nedingakalayo. Amen bazalwane. Ngicabanga lento yami ukuthi ngifuna ukushada nje bazalwane ngoba bengiwile ngisezweni. Ngenza konke komhlaba. Manje uNkulunkulu uyangifuna bazalwane, uyangibiza uNkulunkulu. Manje kodwa ngifuna futhi ukuyeka. Amen. Manje ngoba ngifuna ukuyeka la ngithi hayi manje isimple lento athi ngivele ngihlanganise. Hallelujah. Ngisalimisa ngiziwa official. Amen bazalwane. uNkulunkulu angilekelele bazalwane engamsuki ngizenzele okunye bazalwane. Kodwa ngikwenze kahle ukuthi lo sisi engifuna ukuyopropose kuya ngumtshelanga lutho. Amen. Ngiyazenzela mina zonke izinto ngasese. Angithi siyazi ukuthi kumele uyolobola kumele wenzeni. Ngiyenze ngaleza inkathi ke bazalwane kwasethi bayakhona i-cryptocurrency abo ama Bitcoin kwaba luthathi ngizo invest imali kanje laphayana. Alright, vele kwenzeke ngendlela yakhona. Amen bazalwane. Ngithi loku sekukhona ngihambe ngikhaya kugogo ekhaya eBethali bekhona indlu esirentisayo.
ngifike ngihlebela ugogo athi ugogo akunankinga ufuna ukuyisebenzisa le ndlu amen masushadile phela so ngiyalungisa abazalwane ukuthi mangifika yabo into zami siqondile zonke right kodwa lo sisi bekathi usindisiwe naye nami bengithi ngisindisiwe kodwa lokusindiswa ukuthi abombe ngekho right vele yebo bazalwane besihlangene ngento engalunganga kodwa sicabanga ukuthi ingcono ngoba thina sisindisiwe siyakholwa thina sewazi umnyango wasenkonzweni angithi sibwenze konke lokho abantu abangakholwa kodwa thina siyakholwa ngazi amen hallelujah so ufike la bazalwane ngize ngithi awuthi ngihambe ngithenge i-ring bazalwane ngwenza konke ngumtshelanga lutho bazalwane hallelujah bese kuthi ngosuku engiliplay uzabo le namhlanje ke I popped the question futhi nama question azoba nawo ngisenginazi impendulo makethi lokhu nakukhona ngiready amen bazalwane ngisase ready nginjalo bese ngenza mistake ngithi mistake ngoba bese nyakuNkulunkulu ngithi uNkulunkulu naludaba hallelujah uNkulunkulu angalizwe udaba lami amen bazalwane ngithi uNkulunkulu ngizobona ngiqhubeke ngenze kwathi ngosuku kumele ngiyopropose ngalo bazalwane ngoba kuningi okwenzakalayo hallelujah to be short bazalwane nokuthi siqhubeke size ngako namhlanje ngakwacishe ngoba suka lokugcina nje ngiphila loluyana bazalwane kwakukuningi bazalwane ngendlela engayibekisa ngakhona ngathi isitha ngakho konke bengikwenza ngibona ngasibungozi isitha besingiholela la singibulala khona bazalwane hallelujah ngiyakhumbula nje bazalwane kwathi before sengiyongena emgodini kwaba ngathi ngibona uJesu uqobo lwakhe ufika ungibamba ngesandla uyangidonsa uyangisusa hallelujah kwamele ngifike ngibuyele ekhaya manje ukuthi okay I have to break things off kodwa ngazi why lokho engikufilayo bengikufila ngisakufila namanje kepha uNkulunkulu uthe cha kepha kunazathu why le mizwa le engizwa enginayo le abacula ngayo kule ngoma zabo R&B nasema movie nginayo le mizwa kodwa uNkulunkulu uthi cha hallelujah naye usisi ngimtshele ngithi cha sikwazi ukuqhubeka athi indaba namangazi avela abona ukuthi ayazi naye uzo calm down ufonele masupholile hallelujah amen bazalwane so ngiye kuNkulunkulu ke manje ngomkhuleko ngokuthoba abazalwane ngithi Nkosi yini eshodayo ngoba lokhu nalokhu khona futhi nomuntu engumthandayo nangu athi uNkulunkulu kimi umshado is between indoda nomfazi wena wazi ukuthi kuyini kuba indoda amen yaphinde yaqhubeka yathi uthando awulazi nokuthi luyini ngathi hawu isifuba sami sivutha kangaka amen bazalwane uchaza uthini umuntu uthanda ngalazi amen bazalwane kwafika la ngiyambonga uNkulunkulu anginikeza isibindi sokwazi ukwehla amen ngithi Nkosi ngifundise luyini uthando hallelujah ngathi masengehlile ngathi Nkosi luyini uthando uNkulunkulu wangiletha la ku 1 Corinthians 13 hallelujah ngizoqhubeka nayo le nkonzo yami manje bazalwane ubufakazi hallelujah ubufakazi uNkulunkulu mangabangiletha lana bazalwane wanginikeza ngoba simple wathi okay na i-test yakho uma lokho kuzwayo for lo muntu kuyayiphasa na i-test ngaqhubeka hallelujah kwaba nje igama lokuqala bazalwane uma ufunda in the NIV version 1 Corinthians 13 verse number 4 it says love is patient hallelujah wathi nje mabusho njalo ngathi cha kuyadependa hallelujah well I
failed bazalwane ngayo yonke imizwa benginayo. Ngafela mangifunda iBhayibheli. The first definition of uthando, the first characteristics, I was disqualified. Ngathi kusho ukuthi inkosi lo ngibhiza umntana abantu ngithi ngiyamthanda kumqambela mama. Ngoba uqala kafanele nje impatience yami. Haleluya bazalwane. Ngiyakubona ukuthi bazalwane angazi yini patience. Ngangamboni umfanele ukuthi mina ngaba patient naye. Hallelujah. Ngoba kimi in my mind bazalwane fresh khumbula bazalwane. Ngineringi ngiyithengile for lo muntu. Amen. Kodwa ikhona iringi ngiyithengile for lo muntu. Uma iBhayibheli lithi be patient ngithi cha. Cha mfuqamba manga ngikhuleka bazalwane ngala ngathi cha. Kanjani ngoba yonke into engithi akayenzi. Engifuna abe yikho akasikho. Kodwa ngithi ngifuna ukumshada ngoba iphambili njani bazalwane. Amen bazalwane. Ngingamboni ngempela kufanelwe ukuthi angimbekezelele. Ngithi akumelanga umbekezelele uzojwayela. Haleluya bazalwane. Engizaqhubeka nayo kanje bazalwane ubufakazi. Ngafela my first test ngothando. Haleluya. Ngicela ukuyilungisa bazalwane i-understand kahle. Imizwa yonke ayikhona. So bantu abasha kakhulukazi insizwa uthanda kusilona imizwa. Hallelujah. Uthanda silona imizwa. Imizwa ingalandela uthando, kepha imizwa ilona uthando. And ngiyakholwa ukuthi bantu abasha uma singalazi ngempela uthando liyini, akekho umuntu ophinda akhohlise ngothando. If uyalazi iqiniso, you know the original, akekho umuntu ongakuthengisela ifake uyithenge. The first thing iBhayibheli says love is patient. Lo ungakwazi ukubekezelela i-minutes is a war. Akakuthandi vele. Ngiyafakaza bazalwane uNkulunkulu yazi azange uNkulunkulu amuhle bazalwane azange angivezele okubi ngaye. Ngibile laphambi kwenu namhlanje anginako okubi ngaye. Kepha uNkulunkulu wangivezela ukuthi mina oqala ngiyona indoda, okwesibili angilazi uthando. And uthi angifuni ngisho yazi bazalwane umcaselo ukuthi ngifunde lento. Uthi uNkulunkulu ngimbekezelele ngaliphi. Amen bazalwane. Hallelujah. So uNkulunkulu wangivezela inhliziyo yami ngendlela ingakhona ukuthi ngiyamsukela vele angumthandi. If I fail ukuba patient, the very first thing. Hallelujah. Amen bazalwane. Liqhubeka iBhayibheli ngithi love is kind. Ngithi makenzeni. Amen bazalwane. Ngiba kind nje ngcengeni. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyafakaza i-true story bazalwane le. Ngiyalikhonza lezi kodwa bazalwane it's a testimony bazalwane. Ubufakazi bazalwane. And ubufakazi bazalwane nginokuthi mangichazela abanye ngithi I cried for 3 weeks. Into yangikhalisa for 3 weeks angikhaliswa mhlawumbe ukuthi yini, ngikhaliswa ukuthi nayi imizwa ikhona. And nayi lento ngithi mina igugimi izongilahlekela. And ayingilahlekeli ngoba yini, ngilahlekela ngoba mina angiyazi lento vele ngiyayenza. Ngithi ngimthandile kanti ngumzondile. Amen bazalwane. Hallelujah. Liqhubeke lithi love does not envy. Hallelujah bazalwane. Ayikho into bengizonda njengombona yena jabulile kepha ngingasizathu ukuthi usokujabula kwakhe. Amen bazalwane. Nayibona lento le ngiyazi sinokuthi mhlawumbe kuba romantic ukuthi no ujealous cha akulona uthando nje at all. Uyabona ukuthi thina sipostayo ke angisaposta abazalwane. Mawuposta ubona ipost uhappy, awumazi uhappy nobani. Ingilimazi lento leyo. uNkulunkulu beveza ukuthi awumthandi. Hallelujah. Amen bazalwane. Ukuthi angumthandi nje ePaul bazalwane. Ngoba ube bengumthanda ngabe intokozo yakhe ngabe yangijabulisa.
Amen bazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane. Liqhubeke lithi love does not boast bazalwane. It is not proud. Hallelujah. Ngasho lana bazalwane ngohlala isikhathi eside kanti ngifuna ukuqhubeka nale ndaba yami ukuthi at least ngalesikhathi encane nginaso ngibe sengishilo okuningi bazalwane. Let's move on to verse number 5. Lithi verse number 5. Love, it does not dishonor others. Hallelujah. It is not self-seeking. Ngicela ukugxila kakhulu le ethi it is not self-seeking. Ihlangana futhi ne-pride bazalwane. Ngithanda ukuchaza ngana indlela. Uthando inhliziyo kaNkulunkulu. I-pride inhliziyo kaSathane. Okay. Bantu abasha sihlonze kanje. I-pride ifunela okwakho noma okwami. Uthando lufuna okwaloyi. Amen. So uma ngizothi mina ngiyakuthanda Buti Blessing, kusho ukuthi mina ngifuna okungcono for wena more than I do for myself. Uma angekho umuntu othi uma angekho umuntu empilweni yakho othi ngifisela lo okuhle more than ngifisela mina, akekho umuntu omthandayo. Amen bazalwane. So lithi iBhayibheli lapha, love is not self-seeking. Alizifuneli okwalo. uNkulunkulu wamvezela ukuthi this entire relationship kanginayo bengingenayo ngoba ngithanda yena, bengithanda yena for mina. Niyazwa bazalwane? Hallelujah. Yabona nje ukuthenga impahla enhle moso. Ithandela wena. Yes. Futhi mangasahlali kahle, thenga enye impahla ngithi ezokuhlala kahle. So bekunjalo empilweni yami bazalwane, lo bengithi ngiyamthanda bengamthandi yena, kepha bengumthandela mina. That is why bengilwa naye njalo mangabe angasangenzi ngibe muhle ngale ndlela engifuna ngakho. That's why bekunzima ukumbekezelela ngoba phela ngithandi yena, le ndaba yikho ngaye ingami. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngifuna sisizeke abantu abasha kakhulukazi sina ngiyaza nesivume esithi siyathanda. Hlolisisa kahle lo othi uyamthanda ukuthi ngempela indaba ingobani. Hallelujah. Amen bazalwane. Lithi love is not self-seeking. Uthi mangabe ichaza uApostle Paul mayifunda ngale, I think it's Philippians bazalwane. Uthi do nothing out of selfish ambition. Okusho ukuthi mangabe khona into ozenzayo ukuzivulela wena, kepha konke okwenzayo kwenze esteeming lo munye umuntu, esteeming other people. Okusho ukuthi lo engithi ngiyamthanda mele konke engikwenzayo ngikwenzele for their benefits ngaphezu ukuthi for my benefits. Amen bazalwane. So uNkulunkulu wangivezela ngempela ukuthi cha lo ngumzondile ngoba yonke into bengithi asiyenze naye, bengathi siyenze ngoba ngenzela yena ngoba ngenzela mina bazalwane. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli, love, it is not easily angered. Hallelujah. Bese the next verse, it keeps no record of wrongs. Bengwazi okamaphutha kawenza bazalwane, lawo ngawazi la bengwazi mina. So uma lizothi iBhayibheli uthando, amen bazalwane. Angazi ngesizulu lithini bazalwane, lithini? Alinamaqhubu. Amen bazalwane. Uma lithi uthando alinamaqhubu, it keeps no record of wrongs bazalwane. Okusho ukuthi ngempela uthanda kumelanga libe nama records bazalwane. Uma lo engithi ngiyamthanda, yazi ukuthi kunamanye amakhaya thina ke shumayelayo banokusihosta bazalwane. Angisho ukuthi ngasihost. Banokusihosta uthi mawuthi ufikile ekhaya ubona ukuthi cha la bane babangispoon uthi ukuthi ngidlulisele ispoon. Uze udlemba isinga lespoon. Ngeke ispoon manje kangaka abangispoon. Amen bazalwane. Kepha the reason why kube khona umunyu okunjalo kubantu abayathandana yingoba kune list egodliwe ukuthi awuqali. Amen bazalwane. So uma bazalwane sokuprofessa uthando, ngifundisa uthando bazalwane osezwini. Ukuthi nizokwazi ukusizakala nangosesi bami mangabafika ubrother uyakuthanda. Ukwazi ukuba nento okwazi ukuhlola epractical. Amen. Ungahambi ngeyakhe imizwa yakho can be angachaza kanjani. Your emotions can be influenced. Hallelujah bazalwane. Niyabona mos la America Got Talent laba benza ama magic trick.
bathi cabanga ikhala noma ipikhala bese bakutshela what color you're thinking of, right? Nababona la. Do you know why bakwazi ukwenza njalo? It's because they influence you qala. If wathi khetha ikhadi sa influence what color to pick. Awusho ukuthi ngezinto esizibukayo nesilalelayo siya influenceka. Hallelujah. So uma umuntu omusha uzindla nento zomhlaba. Hallelujah. Uzindla ngazo zonke lezi zinto lezi vele inyama yakho will respond according hayi ngoba kuyiqiniso. Ngikhuluma ngami ukuthi I cried for 3 weeks ngoba imizwa kayikhona kepha iqiniso lithi cha. Yazi ukuthi into emnandi ngeqiniso laNkulunkulu ukuthi alishintshi. Ngabathi bathe ngiyakhala bandla lenkosi la ngashintshi izwi. Lathi love is patient. Ngathi mhlambe i-patient mhlambe i-patient ngithola later athi cha uthando u-patient. Amen bazalwane. Hallelujah. So be careful zonke izinto zindla ngazo. Because sometimes okunye sithi sinothando kanti akusilo uthando. It's because we have been influenced. Amen bazalwane. Okay, angikho lapho ngisezweni bazalwane. Ngicela ukufika naye bazalwane angazi ukuthi isikhathi sami sithini but I'll just continue until uNkulunkulu athi game over. All right. Verse number 6 bazalwane. Little love does not delight in evil but rejoices with the truth. Amen bazalwane. Wonke umuntu ozothi uyakuthanda kepha uxabene noNkulunkulu lo muntu uyakuzonda. Wonke umuntu oyothi uyakuthanda kakhulukazi le ngcebo ngoba sekhona ingcebo ekhohlakela ngithi. Le ngcebo ngoba iyashumayela ifike ithi yakuthanda ifike khona lokho engakuzwa bakusho ngala ngazi ngapha bayakusho yini bathi awuyithenga ingulube sisakele. Nazi chaza ukuthini lokho. Asikwazi esi innocent la. Ngazi noma ndlala ngami yini. Amen bazalwane. So basho ukuthi angeke akuthembisa umshado. Kepha ukuthi before niyoshada qala nilale. Athi uyakuthanda ngasho konke akuphe konke. Hallelujah. Akekho umuntu okuthandayo oyokudonsela isibogweni. Hallelujah. Akekho umuntu okuthandayo ongakuzonda ngale ndlela. Akulahlekisela ngezulu uqobo lwakhe. Andike angayikhuluma ngabe le ncike egangayo ziva msukuphenduka. Amen. Ziva msukuphenduka abazalwane. Ziva msukubuyeza inoma uyaphenduka ngonile phambi kwaNkulunkulu. Kodwa akabuyi nalabo sisi. Amen. Baba msulu uphenduka. So akekho umuntu oyothi uyakuthanda bazalwane lethi la nesingicela ukufunda futhi. Lethi love does not delight in evil, but it rejoices with the truth. Umuntu oyothi uyakuthanda uzoma nawe eqinisweni. Angeke avumele ububi ngoba ububi buvuna yena. Wonke umuntu oyophakamisa zakhe inkanuko. Amen bazalwane. Ngaphezulu kwensindiso yakho akekho umuntu okuzonde more than that person. Hallelujah. Akekho umuntu okuzonde njengalowo muntu. I'm talking kakhulukazi I want to talk to my brothers. Amen bazalwane. Insizwa. Hallelujah. Lo muntu othi uyakuthanda ngikhuluma from experience bazalwane. Ukuthi wathi masafika uNkulunkulu kwamela ngikhiphe lapho. Amen bazalwane. Kanti imizwa yami nakho konke kwami sekubambelele kulomuntu. Kanti lo muntu ngibambelele nje ngiyamzonda. Angazi ukuthi ngiyamzonda ngoba ngilazi uthando luyini. Angifundisekanga angazi. Hallelujah. Little love does not delight in evil. Khona engakushongo. Sathandana naye sisindisiwe sobabili. Sithi si right sobabili akithi. Kwathi egcineni lasesiphuza sobabili. Kusho kona ukuthi noma ngathiwa mina naye besi right kepha sahlanganyela entweni yamanyana vele enkundleni yesitha. Sawuvumela lodwa idemon ngoba ngathi siyazivuna manje. Wathi sanawo wozani aba edeka. Kunenge nguskiphile bazalwane ngoba ngithi kwasengiyofa bazalwane.
makufika ube uJesu bazalwane uNkulunkulu akazange intervene supernaturally ngabe ngaphambi kwenu namhlanje. Amen. And hayi ngoba umngozi bavela ngaphandle obunye umngozi babula kimi ngaphakathi. Kunezinto usathana wayezakha kimi ngaphakathi. Kuningi izinto ezivunyelwe emhlabeni kanti bazalwane ngempela zama zamabadimoni. Hallelujah. Awuthi ngangeni kuyo kakhulu because ngifuna kube easy more than anything. Ngoba ngiyazi if I can share with you bantu abasha lithi ngiyakholwa izwi. Uyothi noma usungasekho mina phambi kwakho lizoma lona. Hallelujah. Uthi uJesu heavens and the earth will pass away but my word will remain forever. So ngiyazi izwi lakhe lizoma. Ukuthi whatever relationship okuyo bangabi khona lo ivumane lokho kuzoyivume. Sibubuka wena futhi nakho konke bazalwane ufuna ubuye ukuthi noma ungathi ke mina ngihlakaniphile. Noma ungathi wena mhlambe lo wakho ungcono. It doesn't matter. Lento enhlangene ngayo yesitha enusathana yakuzonda. Do you know bazalwane when you do ama statistics kuthiwa ngama statistics bazalwane only but less than 10% of the entire population yomhlaba suffers from clinical depression, ne? Okusho ukuthi lo ososivele unama mechanical imbalances ngempela. But mama thiwa siyabuzana manje ngoba ubani abasafuna kwe depression ungaba u99%. Do you know ukuthi nithatha kwe depression imkhuba yasemjolweni. Imimoya elanda emjolweni. Hallelujah. Babuzwane once upon a time ngithintwa ngomunye umzalwane ucela ngilekelele isizwe sekhaya. Unendodakazi encane uthi ekhaya akusena kuthula. Indodakazi isisilwane la ekhaya. Sisabukumkhulumisa sabukwenzana. Ulona wonke umuntu futhi namagama abuhlungu. Athi ke ngizwile ukuthi man of God you do Bible counseling. Please talk to my daughter. Bese ngikhuluma no daughter, athi daughter asivumelane everything ngikhuluma nawe angeke ubatshele ekhaya. Amen bazalwane. Ngithi okay daughter ngimasikhulumeke. Udaughter bayathuka ekhaya. Baze bacabanga ukuthi kumele ngigibele siyokhipha amadimoni. Ngoba bayazi le umntana obeka right manje uyihoho. Ngendlela engakhona bazalwane basaba no move around endlini. Sebahamba kuthulile ngosekukhala umsindo azavuke. Amen. And that's a very young girl, a teenager bazalwane. So uma ngikhuluma naye ikuphinkinga. Aqala ibala ukuthi no inkinga bafuna ngiphile njengabo, bafuna ngenze njengoba bathanda bona, bafuna they want me to be perfect. Aqale konke bazalwane. uNkulunkulu anginikeza isineke ukuthi ngiqhubeke ngixoxe naye bazalwane. Kuvele ukuthi inkinga akuyona yonke into ayishoyo. Inkinga kusumama, inkinga kusubaba, inkinga kusile lo. Inkinga umfana. Amen bazalwane. Inkinga umfana. Ekhaya nje akusalalwa kunenyembezi ekhaya inkinga umfana. So bazalwane noma ungathi wena uhlanganiphe kanjani noma lokwakhulunge kanjani noma lokusonta kanjani le nkundla bazalwane yomjolo yasathane kukho okuhle kufisayo ngayo. Noma ungathi cha lokhu ngiyakuthokozela umazi ufakale eback door. Amen bazalwane. Noma ungathi yena uyavuma yena uyakuthanda kepha nihlanganele kuphi? Love does not delight in evil. Uthando lothokozela amanyala. Amen bazalwane. Hallelujah. But it rejoices with the truth. Let's say to verse number 7. Love, it always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. Hallelujah. uNkulunkulu adila nami ngale verse bazalwane ngaphikisana nakho konke. Ngathi kanjani? How can you always protect? Uyazi ukuthi uthando liyamvikela lo limthandayo. Ngangabona enye video ku social media bazalwane umzali
adonsa ingane umntwana omncane bekagijima yongena emgwaqweni afika umzali ambambe lo mntwana ngesandla amdonsa amphonse kanje bazalwane afike lo mntwana ashayiseke ngapha kodwa akalimali maqeda kumdonsa umdlula itruck amen bazalwane okusho ukuthi lo mzali uyifake ukuthi ngamane umntwana xabane nami kunokuthi afe lunjalo uthando bazalwane hallelujah love always protects lo wakho othi uyakuthanda lo othi uzoyibona uthi yangutshelile ngafele ngabona akekho kuzona njengaloyo amen bazalwane love always protects. The next line says, love always trusts. Abantu abajona abaphakamisa izandla ngebazi bayiphakamisa ngiyadlala. Amen bazalwane. Amen. Kukhona konke ukuthembana emjolweni. Kukhona ukuthembana emjolweni. Amen. Kukhona. Wathi uzofona ngo7 ufuna ngo7:05 ubuyaphi nobani hallelujah and ngifuna bazalwane ningayibuki njengokuthi lo yana akathandi wena buka ukuthi wena uthandi yena ngoba bazalwane sikhuluma sithini bazalwane mina ngoba ngilana as a teacher of the word of God anginawo amandla over bonke labantu abangakholwa ngaphandle kepha uNkulunkulu unikeze wena ukuthi ngifundise wena uma wena iqiniso lasa ngeke ungene emanyaleni hallelujah and uma wena iqiniso lasa ngeke uhambe uvumele ngabe yini yenzeko yakhe impilo bazalwane I'm testifying because I cried for 3 weeks ngoba ngathi ngifelwe ngoba kusho ukuthi manje noma ngathiwa ke I'm breaking it off nalo angisazi uzomele ngenzeni angiyazi indlela yaphambili ngizolo lapha angisazi lutho amen bazalwane engikwaziyo ukuthi angiyona indoda anginaluthando ngiyini ke amen bazalwane and akusho nje ama opinion kusho izwi and ashintshe amen bazalwane hallelujah love it always protects it always trusts it always hopes luthemba njalo luthemba izinto zonke ngisho ngesizulu luthemba izinto zonke bese egcineni love always perseveres uthando liyabekezela cela ukuyichaza nganayo indlela yokubekezela abazalwane naleyo patience cela ukuhlanganisa la uma ngifuna isinkwa ne bese ngiyahamba ngepost office ngithola iline amen bazalwane iphumela ngaphandle line epost office angazi sekhona ipost office bazalwane kune line iphumela ngaphandle bese ngithi ngingafunda eBhayibhelini ukuthi kumele ngilinde kumele ngibekezele bese ngiyahamba ngibambe line epost office uyazi ukuthi ngayibambe line usuku lonke ngisithola isinkwa ngoba ngilinde endaweni wrong ngibekezele endaweni wrong hallelujah so ngifuna singayiconfuse le alisho ukuthi hamba ubekezele emjolweni amen alithi hamba ulinde emanyaleni amen bazalwane hallelujah liyakulekelela phezulu manje love does not delight in evil akekho umuntu oyothi uyakuthanda kepha afune ukuthi wena ube nobudlelwane naye umnyameni wena njengosindisiwe you are a child of the light what fellowship do you have with darkness amen empilweni yakho njengomzalwane kumelanga kube khona into ephile ebumnyameni even if i-cellphone yakho awukwazi ubanjwe heart attack umuntu omusha ifone yakho mayisele ekhaya ukuphumile amen konke ngokwakho you are a child of light angithi you are the child of the light yonke into kumele ibe sekhanyeni indaba yakho kumelanga icingwe kumelanga kumele ibe sobala
ukuthi wena umephi kumele kube obvious. Kumele kucace uthe umama ngabe la phambili wathi intombi yakho xa intombi ekholwayo. Makwazeke ukuthi ngubani umephi. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Bese kuthi laphana verse number 8. Alamthanda verse number 8 uthi love never fails. uNkulunkulu wangilelelela lana ukuthi love never fails ukusho ukuthi bazalwane uthando lona uqobo lwalo never fails. Kepha what fails is us when we fail to love bazalwane. Hallelujah. Okay, awuthi ngingayi kakhulu ngaye bazalwane ngoba kuningi bazalwane actually manje nje lapha ekhaya ngibhizi ngibhala incwadi ngalo uthando bazalwane. Hallelujah. Ngizomphosela babuzwane lapha amakhophi lapha yana. Amen bazalwane. Oh yavuma. Amen. Hallelujah. So kunengi engakushare ngalo uthando badlala inkosi. Kepha ngifuna ukuyiletha la ngibe manje ngisale ngithinta lephathi yezinsizwa. Amen bazalwane. Uyazi ukuthi uma uyinsizwa no if you are a man ngichaze kanjalo bazalwane. If you are a man, uthando is the first characteristic that qualifies you as a man. Wathi uNkulunkulu semfundisa ukuba indoda bazalwane. I don't have enough time for that namhlanje. But I want to cover this. Wathi uNkulunkulu mangifundisa izinto ngobudoda bazalwane. Wangikhombisa ukuthi yonke into uNkulunkulu indoda ayidisele yona akusiyona yakhe, akusiyona kwakhe. Mina bazalwane. Okusho ukuthi okay siyakwazi bazalwane. A man must provide again. Provide yena no. Provide for family. A man must protect himself. No, protect his loved ones. A man must teach. Mina ufundisa umthetho ngithi wazi lokho bazalwane. Ufundisa yena? No. Ufundisa his family. A man must be an advocate. Okusho ukuthi indoda kumele ibe umeli. Must plead the case for the weak. Indoda kumele kuba segephini bazalwane ukuthi uma kunomngozi emphakathini indoda kumele ime bazalwane. Uma khona ohlukumezekayo indoda kumele ime bazalwane. Okusho ukuthi yonke into ayinsizwa uNkulunkulu ayimisela yona indoda akukho ayimisela bona for himself. Ukuthi indoda ngempela iyona emele ibambe uthando. Ngithemba ngifundisa ngelinye ilanga ngathi uma uyindoda ujwayele ukuthi what about me? You are a failure as a man. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngisho kanjani bazalwane? Ngoba uma uyindoda umele uphile othandweni. Futhi uphile uphelele. Uma uyindoda you provide mhlambe ekhaya, you provide noma ngabe bakwenza kahle noma ngabe bakwenzi kahle. Okungenzi kahle kwabantwana, okungenzi kahle komndeni akubi excuse wena ibeni indoda. Amen. You are not excused. Ukuba indoda it's a heavenly mandate bazalwane sikuthola from uNkulunkulu insizwa. And simele ukumela ukuthi indoda leadership uyithola ngokugcotshwa uNkulunkulu akayitholi from emhlabeni bazalwane. Okusho ukuthini ke bazalwane? Indoda ibingabheda kanjani? Uyazi ukuthi kunamalika lapha kuNyawuphi. Khona leader kuNyawuphi. Umtholo uNyawuphi angcolile hamba isifike siyi1 angasiyi1 ngapha sivalekile ngapha sivulekile. Kodwa uthola kunosese ongcole njengayo umlandelayo la ngemuva. Ukuthi lento kaNkulunkulu ikhona nedi kufe yena inqondo. So kusho ukuthi as amadoda we ought to be responsible for lokho uNkulunkulu abekile kithi. Amen. For you as a man to be able to teach, kumele ukuthi wena qala ufundiseke. Hallelujah. Wena uyindoda uzikwazi ukuleader wena qala you must be the one owaziyo kiwaphi. Amen bazalwane. Ngiyivala bazalwane manje. I see the time. But kukho konke lokho sikhulume ngayo ngakho namhlanje bazalwane kakhulukazi young men. Lo thando ukukhuluma ngalo umhlaba kuzulibone ulandele kumele ubone kimi. Amen. Mina ngikhule kabi kunamadoda ngoba agqoka amabhruku bazalwane. Ukuthi
yonke into noma ingabancane kanjani yazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi umntwana amen ubaliselwe ngeskipo sigqokile amen ngibuyisa le point le bazalwane ukuthi noma ngathiwa ke lapho khona uNkulunkulu akubeke khona young man whether esikolweni at work wherever you are uqobo uNkulunkulu alibekile kuwe ukuthi ube indoda alisuki ngoba abanye benzana always stand for your position protect provide teach be an advocate hallelujah kwazi ukume gaphi noma ngaba bafanele kangakanani amen bazalwane ngithanda ukubeka nayo indlela uma hallelujah uma uclaim uthando amen bazalwane mhlambe singathi optional bomama kodwa akahle liko optional ngoba umuntu omzalwane kumele aphile uthandweni ngakithi kodwa yakhulukazi madoda young man uma uyindoda you are meant to carry 100% of every responsibility you have awukwazi ukuba nezinto oyekayo ukuzenza ngoba ubana benzanga ini uma kukhona beyakhonza ekseni akhuluma about calling akhuluma about assignment bazalwane if God as a man has given you an assignment ayincikanga kwabanye abantu incekuwe noNkulunkulu noma ngathiwa abantu are not responding to it you stand for what God has put in you amen bazalwane uma the uNkulunkulu yakha ekhaya ukuthi you have 4 other brothers akusho lutho uma the uNkulunkulu yondla ekhaya yondla doesn't mean benzana abanye amen ngithe bazalwane angikwazi ukusiza abaleya ngaphandle but thina sisindisiwe makabonakala noKristu kithi bazalwane hallelujah cela ukufunda nale verse lokugcina bazalwane and then we pray Matthew 22 verse number 37 to 40 the phrase like this Jesus replied so abafundi bakhe bambuza ukuthi which is the greatest commandment bazalwane verse number 37 reads like this Jesus replied love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind this is the first and greatest commandment and the second is like it love your neighbor as yourself all the law and the prophets hang on these 2 commandments uJesu bazalwane uyafakazela ukuthi iBhayibheli lonke elikushoyo over and over again ibanothando first thing that love the Lord your God okwesibili love your neighbor okusho ukuthi le topic yothando bazalwane uma sithi sisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu akumelanga ibe optional uthanda silona nabanye abanjani bazalwane sonke sibizela uthandweni uma singenalo uthando sibona bazalwane 1 John chapter 4 verse number 7 bazalwane verse number 8 lithi ongenalo uthando ngamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthando hallelujah so konke lokho bengubani namhlanje ngisho la ngaphambili bazalwane thina sonke simele ukuphila lapho simele ukuba patient with each other bazalwane noma ngathi umdala bazinyaza inkonzo abantu abasha kepha ukwazi uclaim ukuthi ngumzalwane onoNkulunkulu ungakwazi ukubekezela omunye umzalwane hallelujah uyazi ukuthi uma uqonda uunderstand ukuthi wena wathandwa kanjani uyazi uNkulunkulu wasithanda singadeserve that's why I emphasize kumadoda like young men amen bazalwane ukuthi you must be willing and able to love noma ngathiwa nabantu abathandayo are not deserving noma ngathiwa bayakuthuka wena umele kuyibe indawo yakho ngoba nawe wathandwa kanjalo lithi iBhayibheli mangabe ulifunda in the book of Romans chapter 5 verse number 8 lithi uNkulunkulu uveza uthando lwakhe for thina nganayo indlela ngalesikhathi sizoni uKristu wasifela okusho ukuthi bazalwane lo esibukela kuye uma singabantwana bakaNkulunkulu sibele umfuzo uNkulunkulu bazalwane and singamfuzi kwezinye izinto singamfuzanga ebuyeneni bakhe bazangazi kuthiwa ngesizulu bazalwane ngiyathi samzama ukukhuluma isizulu ngathi ngiyini bathi ngise-Maritzburg ngisebenza eThala wafika omunye umama ngamsiza lo mama laphayana ngamenzele i-account yakhe waba right
kwaba khona kushiyana. Masabuya lo mama uthi liblekula belengisiza. Amen. Hallelujah. So simele kumfuza uNkulunkulu bazalwane in his nature bazalwane. The Bible tells that God is love. Okusho ukuthi simele sibe njalo bazalwane. And hayo lunye uthando esilithola kwezinye indawo, kepha lothando esilithola ezwini lakhe bazalwane. We are called to be patient. We are called to be kind. Hallelujah. We are called to not envy bazalwane. Awukwazi ukulimaza uphumela komunye umzalwane. Awukwazi ukulimala mangabe kuzukufakaza ngaphambili. Makhona abaphakanyiswayo ukuthi what about me? uNkulunkulu, you rejoice with your brothers bazalwane. Hallelujah. Sisonke singabazalwane sibizelwe lapho. It doesn't matter ungakanani. If you claim to have God or to know God, masibone ngothando. If inemakhaya ethu lapho esiphila khona bazalwane. Kulale verse engilithandayo lithi love makes an allowance. Uthi mawufunda ku 1 Peter 4 verse number 8. Uthi uPetro laphayana uthi love one another because love covers over a multitude of sins. Okusho ukuthi uthando bazalwane aliphiki ukuthi abantu bayona, kepha uthando liyakwazi ukwengamela ukona kwabantu. Hallelujah. So uma ungumzalwane hallelujah. No, it doesn't matter ukuthi ungakanani. You must be able to make an allowance for abantu bathandayo. Akwazi ukuthi ekhaya kungabi nokuthula ngoba ubani wenza iphutha. Uma wena unothando, you must be able, you must be willing ukuthi ukwazi kumkhava. Mangabe excuse blessing. Mangabe blessing is clumsy. My clumsy is ka blessing, mayingabi yinto ubudlelwane bakho no blessing emengabo. Hallelujah bazalwane. Yazi ngikushiso yini lo bazalwane ngoba iyangihlupha ngempela inkonzo yothando. Ngize ngibhala incwadi nje ngoba kunengi bazalwane. Iyangihlupha bazalwane ngoba kunamakhaya abazalwane akhona amavesi kodwa ngekho uKristu. There is no Christ but there are verses bazalwane. Lama verses they mean nothing if aswaphili. They mean nothing. Ukuthi besikhona namhlanje kuyona inkonzo abantu abasha. If sijinga sisafana, then all this was in vain. Kumele vese ayeke emolo do something sense okunye bazalwane. But into enikeza lezwi amandla ukuthi silizwe silenze bazalwane. Hallelujah. We are all called to love bazalwane. Konke lokho ngikushilo ngafakaza ukufakaza kwami ufakaza bami bazalwane. Ngiyacela kube homework yabona kuba uthisha noma unikazana homework. Makube homework yethu sonke. Ukuthi sibuke wena ngawo lawo ama characteristics othando bazalwane. Mighty Bible love is patient. Ungabuki kuphela lokwamatandana lokwale ngaphandle. Buka wena nomzali wakho. Am I patient with my mother now? Am I patient with my child? Am I patient with my co-workers? Hallelujah. Ngoba bazalwane uma singenalo uthando, we can never claim to know God. Ngoba uNkulunkulu enqobulo kakhulu uthando bazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Babuzwane cela ungilekelele siye emkhulekweni baba. See